Я хочу исполнить эту песню для вас. Я, конечно, немножко волнуюсь, но... Қазір екі ауылдың аласы емес, екі елдің арасын қосып отқан екі жассыңдар екеуің. You breathe in. Салимат Сызба! Всем привет! Благодарность за интерес к первым двум частям видео из нашей свадьбы, мы решили продолжить и поделиться еще одним небольшим заключительным видео. Надеюсь, вам понравится. Приятного просмотра! Дорогие гости, дорогие молодожены, я хочу исполнить эту песню для вас. Я, конечно, немножко волнуюсь, но... Спасибо. А вы волновались, как замечательно получилось. Правда, дорогие Аплодисменты! Маржан, как моя своячница, она высказала, я хочу переводить на казахский, да, если вы позволите. Бұрын қазақта айтушы еді, екі ауылдың арасын жолғалайық ауылында бізге лайық, қыз бар ма бізге лайық деп. Қазір екі ауылдың аласы емес, екі елдің арасын қосып отқан екі жассыңдар екеуің. Бір семья болып отырсыңдар мына. Германия, Қазақстан бұл. Екі елдің арасын қосып отырсыңдар бір. Екі ауылдың емес енді. Құда қаласа осы құтты болсын. Keşikten kendimde benim bildirmen yelindir benim. Şu tavuktan adım tavsulda ansadım. Keşikten kendimde benim bildirmen yelindir benim.
Біздің ата-анамызға үлкен рахмет айтамыз. Келген қонаққа үлкен рахмет. Айтқан тілектерге. Сол, бәрі жақсы өтті. Аманшылықта кездестік. Қуаныштымыз. Иә, біз өте қуаныштымыз. Болды? Иә, болған шығар. Айтқан сөз қандай? Чүз деп. Мы также хотим выразить благодарность нашим ведущим Паулю Фридрих и Ольга Каспер. Являясь уроженцами Казахстана, они переехали на свою историческую родину, но тем не менее сохранили тесную связь с Казахстаном и радуют публику Германии своим репертуаром на казахском языке. И, конечно, мы благодарим видео и монтаж, это Ольга и Владимир Блюм, за отличное видео.